Dragi đaci prvaci, dobrodošli na novom času Čovjek i priroda. Današnja lekcija koju ćemo učiti je uzgajanje biljaka. Nadam se da ste spremni i da možemo da počnemo. Hajde da vidimo zašto čovjek koristi date biljke. Crvena rotkva koristi se za salatu. Šargarepa koristi se u jelu razne čorbe, salate i sokove. Jabuku koristimo kao svežu, pravimo sok, kompot i drugo. Od paradajza pravimo salatu, sok, kečap i tako dalje. Cvijeće koristimo da bi dekorisali razne prostorije. U povrtnjaku ljudi gaje razne vrste povrća. Čovjek povrće koristi u ishrani. Kupus, šargarepa, paprika, krastavac, krompir. Pred vama se nalazi povrće. U voćnjaku ljudi gaje voće. Čovjek voće koristi u ishrani. Jabuka, kruška, trešnja, šljiva. Pred vama se nalazi voće. U vinogradu čovjek gaji vinovu lozu. Grožđe također koristimo u ishrani i industriji. Na njivi čovjek gaji žitarice. Žitarice čovjek koristi u ishrani domaćih životinja i u industriji. Ječam, kukuruz, pšenica. Pred vama se nalaze žitarice. Ljudi u bašti ili kod kuće u saksijama gaje razne vrste cvijeća. Gajenje voća. Prvo sadimo sadnicu, zatim se sadnica orezuje, potom sadnicu prskamo, time zaštićujemo od raznih insekata i na kraju, kada plod sazri, bere se. Gajenje povrća. Prvo ćemo posijati seme. Zatim ga prskamo i time ga štitimo. Kada biljka poraste, okopava se i na kraju ubiramo plodove koje ćemo kasnije koristiti u ishrani.
Gajenje žitarica. Žitarica se prvo seje, zatim se okopava, bere se ili sakuplja, kruni se i melje. Gajenje vinove loze. Vinova loza se prvo zasadi. Potom se orezuje, prska se i na kraju se bere. Domaći zadatak: napiši kratku pjesmu o omiljenoj uzgajanoj biljci i nacrtaj je. Doviđenja prvaci, do sljedećeg časa. Hvala na pažnji.